Aduh. Oh ini, gede bro. Bro. Oke Mas Bro, selamat siang Mas Bro. Kita mancing lagi di Muara Baru ini Mas Bro. Kita nyobain spot ini nih, apa? Kapal rubuh. Oke, mudah-mudahan ada cintanya Mas Bro sini ya. Kita coba mancing baronang lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak.
mantap bro, bisa 5 jarian sih.